Mađe ste bre mafijaši moji ubice. Serijalni silovatelji i babe sa autobusa. Dobro mi ga Alfanum Demo došli u novu epizodu Great Eagle podcasta. Bakar, 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 bakar. Ma najjače opet je Kanje tu. Pupidi skup skup didi vup vup di skup di pu. Pa čekaj. Su njega nešto nije okej, on bolestan lik nešto. Bombu sam vam stavio na drugom spjatu iza frižidera, umrećete svi brijema najćema najjače. Ajde čuti bre, sad će maestro peva bre Isus hoda. Ljudi, jel ste gluvi, upravo je rekao da imamo bombu u zgradi. Ma najjače. Ajde udri sine. Ljudi, stišajte se da ga čujemo. Vi je tvor vid terorizm. Racism. But most of all we are for with ourselves. God show me the way because they will try to break me down. You know what the Midwest is? Young and restless. Where restless might snatch your necklace. Alphanum Demo and next these niggas might jack your Lexus. Šta si ti uopšte došao ovde da duvaš, kurac mame ti se najebem, Kanje, nisi pola pesme propevao. Moraš platiš, brate. A gdje reč ti men? Koliko hoćeš? 10.000 srpskih dengi za svaki sekund nastupa. Ma sad Alfanum Demo ću ja tebi bre dati bre denge, mame ti se najebem bre, sad ćeš ti da me Ostav zapamtiš, čoveka, mamu nemoj ti da se jebem mu u nešto pičku. ura. Audio Jungle. Ma najjače, ma najjače. Ma reši. Ma najjače.